Waar Pidang Bromo ya San Pasmun Human la lokal MDC Yong I Kublai Sibon San wada pelaj pi por kodor Yong pi Pidang la ya Wehet Slong Wemburan Yong I wada pelaj pi di por kodor Yong pi Rui Kublai Sibon Kenang ya laj go Chimi por Hamsau Terang Duntu ya Pidang Kelum Lango Warok Hai pertuj nam yang ke MSCSU yang burung fi warok di perlok waiwan bencong cit ya i tok ni kesni deni por put sendono kuro ya ki senyman bay uwan ki sakmat o pendeng ki ya egi tatlem bat momentu cagni ki gas kiong I kuri man bay wan gi sakmat sampai langro karo dang pendenyi tapti Katu poi cha MDC lokal MDC Yong I ini por put ya ke Klurmon nakar uwan ngosakaman uhim ya gene ga memento tatlem geni do ga kon yang galit Biltis Tekhar wada ya I ya gini gambaran bol tapti ki kamtam ginong chongdong Yong I ini por kat dang pendeng ya sentu tekut ya ke KB Memorial uwan gi sakmat uegi ya jingchat ini por 차대니 ini tengah ini pacat ya mau ibu sudah ya ini ini mulai suki yang bodi itu teror marah ke dia minang Yusuf nong kamu udah suki binong YouTube shop nong nu dia kena ini ya bu just buah ya
ke Kublai Sibun ya ke school KB Memorial wada EGI ya Jing Chat wa Yusuf wa Yu Chongkun ado kata Teni por klem dapat slam kudo ya uklam nukong na TBN enjareng klem kanagi ya ga history yang gadong kuyong i ito wa ganing madan
nado wati dia ka bat lalu ti ado poi kau man go garni ni por put oi ki u kana gi history yung ni gamadan bol yung i Jim di hiti persamo. Jim hiti Arsenal hari ini. Ya jos hari Minggu. Hari yang jos cuma jaksa. Cuma jaksa. Tôi Presiden yang mau penyiar suatu Cultural and Sports Organization wakul di MSCSO wa pelaya kanika jingalang wakian gayong i kamana lam kamat daw Presiden MR ligi benta ko pendep haganika jinga chemlang gayong i kawanang kong to wawai ya kanika madan bat kamju si benta yung kanika yung kwa penem kami kat ni bat wasat ite to ya kanika pankhana public toilet pankhan public toilet ya kawai da local MBC yung i pasmon ka dengan kelam piang dia da dep wi chairman ni presiden woklam te woklam cha phang kamadal snya wintu hagatinga to wagadong wakamadan ya ga history yung ka kam nuyo ya ka bat hadu aman go kamaman kat ni tiga dong mo pinyin yung i man go kawi nagisto ligi dong to em hapo ke chnong wapung score yegen ke dong yung i da senya ka na do snem ar hajan ru madaman go ke dong kau nong kong hapo ke chnong wapung score keteto ke dong mat hadin na yo i ya ke dong i kami nong chong chnong ko em hapo ke dong da yu em kam i wo yo i kamadan football but hai tei por ke ni kamadan naman go ka hali chra but ki khna ke yo i yu practice ball le de le ball ge ni hagi te ki hali chra yong lead beltis ka te hadin wada perkhat i but aus nem ar hajat ar de chem i wa Kelit beltis kar wagi hayung asem ke yong ka bat lah loy ko wo yarap ya iwu penyok kamadan lo dai ko bat i kam gedong na thulat i na lor i bisa yung gedong bat da ko snyau ngu na kinong ya lamdong de chemgi hakate ke por yau MLE uyong i woman gat ni ex MLE uteto wo em lang i woman chipkes yung i kan ni uma en lengdo bat do khana i do ong wi i ya rabba yo bat bu por i wan chim ni ka bisa bat da ya rabu bat da yo i ha ko kit ya ke ni kamadan kamaman ko kamni te i kam gedong mu penyi snyau i em ten ni ong ya pima o da ya rab wi i bat kam jo le ya ka family yang galit beltis khan kiwa pandita gile lem emki myo i yegen ni kamadan kiwa ka dong de yo i yo iput em kam man la ka por hai nui nui kam na do ka football mat ginu ginu gijing lang kiwa kerpang kiwa em kam yu lang samadan to ganito kamadan ke yo i hadin da yo i ya ken kamadan da ti kadong da tholat ko hago penchna ya ka but ya kan cheu i da man i kipit da man gilat mi bisa bada yo ichna kama man go katni te ki wa MT wo yarap hini ya kan ni kamadan ge yong i to ki armud ki MLE yo i na lo ma endang do hago penchna ulet XME yung i uma Justin Carr na yarap uitay ki kanro wa em gedoy umitay wa ker wa kanro in kamadan da ay ulang bagay MLE scheme ni u hey por man MLE bat kamju di u minister yung i ka ni makan men sela da ay utay ni gani yung
kawa i kam ga sport bat kedong yo ikut MKAM hawa MKAM ginu MKAM hagani gamadan kita to kinongerap bat kilok kijor hawa kud ikam bicipkes nado senam arjar ra penman bagi football lagi porwa tanggi corona ya i penman bagi ke yaw pen mi bisa bat kilok lang bagi chipkes bat ki kiwa kursa bahai kiwa miede ong betu yang kina bon deli senam de rapki penman ke ya gani madan kamaman ko katni te kama ong tu ya gani ke panjana kawa ulokal MBC yung i upid kar dang wai wa dai ya rabu ya i langba kataga 15 finance commission arjar arhawi arfar the MDC embrom ile nyaungu ia pi wada ya rapi gadong yung i upenyo ya ke panjana ko pelai le jinjak ya ki sukun sodong yung gani ke badan dawa yo i ya ketika panjana udang wai pi kibet bat lama tu ngai yo i sedang hakawau pen MKAM. Kita to jadi lalu ki yung i ya kamadan. Teka man gak tiada UP ma chipkes yung i ban MBC le. Kendi dang man ongo kamadan yung rim. Ken kompen madan. Nang MKAM i madiyo bisa i upen man kamadan standar. Ilman go size standard le hendrei kat ker komchong gamadan kwa iman go kwa bit kwa biang lada slab lam hokti ipiliar mo so ki gabol kite kwa ang nun i wo yo hagin ki po ki wakat ni kado kam te i kam ki nong chong dong nadu ki nong kit dong ki nong kit kam yung dong ki nong kit kam yung sport i ker pat ya pi ki armut mo lang i tau ma en lang do uban kanidit i dada poi pi gatong lene nu lat ko yarap hi i sna bah yarap ha ko pen bah pen miat ya ga di kamadan ko yo i upen man ga kamadan ko wa kinong elek ki usuki ko arite ngajo do kinong elek ki usuk moy MKAM be i kinong pati le urap aram ga chongi yo i ana barom yo pai yo le waro ako ro pai MKK ko wa ile wo yo ngaba kama yo kini waro penariang yung gani yung biang itawo chnai kam ke kalari ku chong kinong paki kita to atli kiwa MKAM ha gani kemadan kita to ki dia to wa gani kemadan ko boli te lengkot kam ong ni to ar mentah ini ko ye ke Qatar football tournament ko kendok dagani the organization ke yung i ko ongi kamo pidien social and cultural sport organization nado arajar prayo madan i batatel kendok i lakat arsin ke turnamen kini ke kendok i ke turnamen to ko win ke lat pen mi bisa batkam ju le ku pen seluri ya ki kon kenro ki kon kena cerang wa kan thai le wu im snigi wo maya ya ka sport na do ball bat kiwi ki item kiwa iyo ikan nilang ba ki internet lang ba ki kubor lang ba ki media bagi tibile kiwa ki sport man ko galat ding kamai kan kawa yu ong wat ki tegi warap mk le ni gi upoi wat sa ki tegi bru kiwa daman kerpang haga jeng im haga sport tekan tu i ya ki pilihan ki tim ki we chimenta wageni ke turnamen ge i ki wa juk chim lakhan asen ga tu kerpat ya piu ya krek lang wa i nadu wele hamadan mall bat kam ju le wi snok ti lang ya i wo pelai bat pelarenti ye geni ke turnamen yo i nadu asbang mentu hadu wakut ke yongka bat kentu le bat kerpat i gi referee kiwaman ko wa penyusup lene ko penyoblat ya ke kim ladak ki pari referee em genu jing bakla ki yongki katakan tu i gi referee em ki ke mensin ha go kendok ki ke kim kat kam ki loss of the games kat kam ki an yong ga jing ale ki football hawa MP Hamadan hambar khat pi ya ki jisnyau bru
Hendrei kendok ya ka kamu onte kat kam ki an yong ke jingale ki football. Kita belau langu wa hi ki wan chagani ga jing wai yong iya gani ga madan yung bakam tu yang ketiga panjana. Oskajat melin ong UMLE XMLE ma en lang do na law dia rapu ni madan dia rapu gani ga kamera. Gani to kayo ko hipor man MLE ha ka tem aragat ra. Ma en lang do ya rapu gani yung. Dia yo chong kamar khala yawan slap en ajo. Dia yo di ko chong itu lai na gi jam na gi tem ke yung slap. Dia sa tu ga tem YE dia ka madan gani yung bak MBC yang ketiga panjana. Kita to ga ta ba hade ni te wan dari YE gani Presiden wan ko kaje I ke yede ke kam ko inde bida ni ke ngajak kublai cibun ya waro de pium namanya de pium itu ya anu lang banyak sih Kublai Sibun kemenusan dah persniau ki ya tentu ka kejing itu wa kejing lalu ti yung I kam ka dong mu penjing ke Lipor kuat di Cimipor kau mangkat deh desnyawi dapat pernah da kanagi yang geluti lagi yang I nagaliang yang ka dong bat Jipor ka MSSO dapat krei umbu tablet itu wa kamu desnyawin tu chipkes emburom yang ini madan gayong I bat yang ini gayung wa dia uchong baju ipor lokal MDC yang I buayo yang ketiga itu toilet public toilet asro ini por pemda Muslim khusus dono ya chipkes embrom yang I wan gi hajan ini yo wai gi yang ini ka madan bol yang I bat yang ini yung wa yo ichong katbe kang cukup lah ini cool kan cool cowok ini cowok ini yang orang yang pergi orang tak boleh pergi saya ini kan cowok ini ada ni dah lama saya kena belum kena sebesar kapan ba api so ayo iwai ya ni ka madan bol yang I bat yang ni ka yung uchong katbe dari ini por put ya ku lokal MDC yung I ulai hiti yung wai ka so sendung ka mo cameraman sama tau por yang MDC yung I ulai hiti yung wai ni public toilet ni share nah tuh daftar di sana sebentar kamu dah cin Ewa yang ni ka pantang ngeski ewa ni ka pantang uman ko wa property yang dong mo piyen u risma dia u mohon dah u dia dia u dong dia u semua kar dia dan yang mana pi unit pi sistem udah bikin program yang di dalam Facebook. Oh, Kublai Sibun. Pindah kampung.
Filer ya. Bas. Sabuk ya. To ini por lanjut iwai ya public toilet gawi wagani ga yung bani madan bol katu upoi kursi sundan yau wahet snong from yang i uai jing klam apri yang i jing tenan mungkin wahet snong Presiden wa mangau chairman upelai yang program yang ini janmen hari ini madan yang MSC SO apa yang ini dong mempunyai chief guest wa amburam yang negasi uman leu XMLE yang ini kain yang i ma en long do o sembut kongsan yang i payu first moon uman le em kaitai ha JHDC ki nong kit kam ki wa khamat yang MSCSO ki wa nong mikmat wa amlang hini na chinong kayonga hini ho pung skor kiwi doan kiwa he kiwa mie deu kok mut kok mat yo da bon ma pi yo man kinong bot kiyong chief guest wa amburam yong i kiwan ya pencngan hari ni program yong ka mopnyen socio cultural and sport organization kiwa ngayo ini kiwa na keleng sudong gichnong ke ama po ni thain ke yong i klem na pen slam chicken tin argentin yo usman na chimu ni kabu ko ya u he chnong wa UM3OP ne ke janmen sa kumen hadu kate UM apo yung gowi na gadong hagi program yung kago kam gani hapo yung kachinong gayong i ukana epi kipaj ba QM heni kani man go kawi na gadong kawa dalai lutin nokong hapo yung kachinong gayong i bada ka jingya hikai yung ngani gadong umi chakmat hei wa Tok kilat kilunti kamnu upenku penroy yang imlang salang ha kidong kiyongki bot kiwi doan kidong ku em hapo yang kechinong kayong i heni bat kosnya komen cucu khana ya piwa kajing hikai kwa i lani kiwi kidong yo ginagni kidong ya kechinongi warok kawi lebha lengba ga jingku yong gini gidong man go ga jingku yong ga chinong ga thau karu kam tes nya suk hadu kate wo em hago kam ngini program chirup wakini ki wahe woman le kam XMLE yong thai yong i woman le hoju go por wi no wahe wo MT hewa o yasnyang nemetawa chirup wagani gedong nemetawa yo gi wa uthet ya gani madan football ki katkam ke history ko wada snyawi de pure na winu wa he jangani gedong lengkot yo dam muslim snyaw komen chuchu wa snyaw wa tip wa uni wa he umaya ya gani than ge yong i umaya yang ni kechinong goyong i teto umane lang nung do da yo wa wai ni atli kidin kti din kejat goyong u hapo yong kani gedong kawi gamadan bat kawi le kani goyong ku em heni hadin ini woman kan ka office yong kani ka sport club heni snaw komen chuchu le wa em chirup wa ni gedong ni kesni Hei yo ya sekilang
wo wai ya ke pain kana ni ke public toilet ko wa kini ke sport club yo go nang bau MDC uyong i uma upayu fasmon nakar kuble chibon ya kini ki he ki wa kener ye tiga yong pi cha gani gedong lamda pi AP tiga jengerap yong pi ngam tharayo wa gani gedong uyui woman ko kamni ayo ga jukur bok kirwiang ublan nang kulku kerdo ye kini ki he hai lai lu ti ki ki dang ye ki e ga jengerap ko yong ki cha ga imlang salang ha gani ki thain ko yong i Hoyo asnyaw i ke history ko rapure da uhe nagani gedong dabo ki jingker pat khmat yang kini ki uhe ki yong i nadu chief guest bat sembut kongsan uman guest of honor ko depan gile ya naki wo yarap ki wo tholat thulti open bha pen miet ya gani kemadan ke yong ki bat kamjo le ya ka thao chong ku em hari ni sudong yang ni badan ngale tong bu he chnong chim ni ka bu wa kerpat jelang ye pi kam ki he nado uman en long do ba pa yu hosmon kar ko wa hagi ski ki por ke jingla lu ti yong pi snyau pha kat i wa ye i wala ko bor ke yong pi o yarap ya ga ni ga dong klub pen slam ni Upen kut iklam yang ada uang, ublai unak kurku kerdau, ya gani gedong, ya gani ke sport club, ko empok yang gani gedong, unang yai kupi, nagwi kepor, cagwi kepor, unang man pi gedong, wah kemat, ha kecnong goyong ibat kamjo le kamaman pi, ke win gedong, ko sedang uya luti, yang krek yang kam pebha, apa ang kecnong goyong i. Yurti wa unang yai ku pile wa unang penyo ye kam bo pha yong pi ne ta roi ka par ka yap ka im ka bha miet yong mandong man chnat yong man chnong yang thau ka yong i da kita kintin ku ble chubon ku ble che jang ku ble chubon ha chnong wara minsin ya i kamtam ya i ginong yalam yong ka MSSO unang Kristomi Paikam Imlang Salang katu klem dapat slam kuro ya Livingson Pawa uwan sakmat uwe jingklam wo kuro pi ngarang ni ti ham ya to kamte pi munsin ngajar snaw yu pugi da mau sampai wo da ini kuro pi uwe jingklam singtirang Toh ni por wa borom yau serman hiju por la woman presiden yang ni klub yang ni dong ini terus nau nungkong yu black and rat up ni yo i kan ni por koridor kami yo i semlang opi kam kadong senat ini kadong wa satu ni pun di kurgijat ki ngah bat kam jo le ki khak ki man ki ngan ini terus nau i kuble pi waro kam di wa he yang kan ni kadong senat ini bat kasnong ro wi bat kerpang yo ji ki so borom yang i mana lang long do bat kamjo ya gong kha pasmun man kam sumbut gong san man da MDC te kamjo ya pi ki he em lang hani por sao e le pi te nga lang sam kwa ban bon kwa e ke jing ka ku kerdo e ni ka klub ka yang pi ni bat kawon kong sao e le pi e pi nga ka ni ka lat uklam te blai kan rat bat ku ya ka ni ka jing mu ka yang pi uman go ko job bat kamjo la uman go ko yo long kam resnau itu jinglut ko buon ki wa pidang em kam bi akan ga madang ini bat sangu le ya kini ki he yang i ki wada kersan wa penyo ya kini ga madan kamtam ya uma ne lang man kamu XMLA yang i bat ju por le wonang man le kandidate dong i halu sam arjar ar hawle te hakan ni ga por nga kamu yu por lain te sao thu i wa ka jing ya kre lang dong pi man go wa kam do bat te ngalung kre lang ho pala yang ni jak sport hachnong i dai man go wa lada i mi kre lang i dan rei sangu e pi sa thu pi ni MP ke jili kele ha perdi ke jing lam yang presiden sekretari ke membar te wa kan ni ka jing temu go bha ke pi kamar snang tu benci da bun go he da plam da bani jo ai wa kan ni ke jing temu yang pi man go wa
Seisok bat hiju por le uman go jingkerku. Apa legitim wan ra di ya kata kajingkemen ya unong pa yo pajba wan pajke. Te kajik ni por kamada ya khut ya chipkis wan borom yang i ma nek lang. Dang wele oh hakani ka arjar ar haule. Te i ni por wan le nga han ni yo mane. Nga hau dalai ni kajik sini yo dalai. Nawa dalai hakanuti isurok sekendong pencerot walai le. Ia wajina ini to mane, imran bol le mane. Senau la kamu penro ya UM hajan ini. Senau kamu ni numi kemat imio di. Uni to wina ubru. Wah jingyu wakin nga wa blada bu kerpango. Nei bendakan ni ga kondunsi ga yang i. Kadong ka cenat yang i. Te senau kemen ni uma wa ramanyu le biang seperti yang gajingno kerta. Handai nang man yang le hanu arjar haule. Te iyulti wa u wanra i ya kajingjok. Hawyo biang yuki fan kamu yu hakini gisne meralai kamu mahalu kate warok lai emi perdi kajing kerdo perdi kajing ya hakiki kan jakarmeni wa biar kercanlang yu mane ani arjar haule yo kajing job but kermeni yo ile ya suki sangi ki kan tedu ini kajik inga kajing kerdo sisisin ya kan klub yang pi uman go kuat job buat uman golai baik uman boleh kajing yonong ya kan kajing mut jing temu yang pi hawyo pi pen lai baik ya ki krek ki pi mut pi nei benta pen ha ban miet yang ni gamadan bat ya kadong kesana ki rok kopi tedu ini kajik ini kublai sibun kublai si jarno Kublai sibon wo ya itu kentin piong pi wada pecat pi ha perdilang yang iworo wasabang sasuk adu kate hamtam ya i kiwa kinong pelai ya ketika MSCSO ke klub payung maya kayong i te ini por kusundono ya lokal MDC yang i sanpun pasmun we ya jingklam yung unipor. Empau ke sango okno ya ublai tegeran wade ei ni gelat wichemi lun hari madan kadang ngobien chairman umane presiden yang ga MSCSO secretary ki executive members yang ki MSCSO wahai dong piu dio yang opung skor ki wahai osen ki dalam senong yang song opung skor emlang nipor i kemenasan engineering claim ucap bahan claim ki dong ilam yang song rim di exam ba chnong kamjole yagi Loki Jor wa Jawan Neski pensendran yo chief guest yang i hanegeski kublai Loki Jor wa yebiwan play people kodorong pe hosket mio kokul hokman yuro henry penpau isango kamngau kamutre snong ni MC dan dengan senang tanya, senang kemana? Wah, for kodorong pi, we want usuki yang program wah dapat mi daga MSCSO jaga 12 cash prize knockout football tournament. Milam lin, yagi wah kiman bay, kiman pa, ki kon krok load yang gedong mo pinyen. Wah, pada juyo i mana kapor Jui le wagi minyak le stomgi upit pembah yang gedong mesnal kado kerpang kublai le yau juga semi uman lang do wa dewan ni kamu kongsan yang ani program uman le kamu tibi borok ilok jor pok itang yang sekret teman le winner candidate yang ke NPP wadang mi ani ayar
Ek player ya oro ki lokijor wam ye o ya chim ki bertuit ni ki ka macam pi apa dong ta gini le chim kulumlanga ek player ki chibon ta sna sok le wa le ek player ya ga kena skor yang ki memorial buat egi tu nong chat kanu suk kanu yo chongkun ma kom chat ki ya ga ya ga yang culture dong ini, cari kita yang bermau, hosket, sasuk, ngale, kita kerja yang kiri school, wanang betul bi, yang kena sekolah dong bi, wanang lab cuma akan dulu kami cultural activities. Dan, poi cinta, sakit ni program legacy, wah kabarnya orang ilang jor, wah kini madan wada, edo mana, perkini jumlah edo mana. Hosket ngalak lacak tusdem ngadu tiba wa keriman bol joy mana benda pok kini ski pot ya odep ya kelam yu he sedang gedang man program tong yu ha yu wai bol yang ini emopien hite pau bertu wa tok kini man bol pada yu mana hosket snau serong snau men wa yo snau yo wagi kikam ki jam yo mana hadok negeski kabla kelam wino he ntuna kiawes Livingston Pua wa lai kusang kutau hapok sistem potensi kenam mana mi baik go pa baik go lang bai ka ma jang te wat negeski le yoi le wa ni ke manpol wa jo ni yung le mi go te andrei play match pun pi wa jing los yang pi ti por yo ti le wa ni cepat mana job hian po bi katong yo le si boy dong ten cho bi ya skim mon roy po sang bo thau kam chula po ni dong hosket kam la klam tuan sana engineer claim he to ka history lengkot yang dong yo le wa dong mo bi man go win ga dong wa hakmatam apo ka sang mo skor kanu jing mur kanu jing stang ki man go nang ni ga dong jing tili jing ya kre lang yo le wa kanu ga kam mo stang tengah demo bien kena bot ter dong per apa cuma skor mem snau sromi hendai ki le yo ba ilam kami bukla hendai isang suk saben bon gi aider bon gi nang ba gue he wasedong ki nang ba sedong ki wa yi mi pumpa te kamjule wan pondor wa song thau ye le wa ga u punmet pumpa ya hawro po song wa thau te kulesibon sin fi oro ni kini ke promo de AB ini ski wa kamna wai kini ke arbenta kini ke mando madan bol kini ke public toilet wada A sama wada A denga de ba kemo di por lang di kitis teman tep lai bon gi tournament da wan hinin te emi por kitif gas ki kesong iman por man mo di man yong man man emo squat lai milan handai lai ya siu tei pen man ngai ngawa ngo che taman ka chama le kali ni haman bol ham kam hi le yaga wi na kam ka pe kana nang semu wi ki chnong yong ms ki om dong jo ki pen kam yaga te semu wi wan ki nuru gas le yo ki pen kam te you like por ya siu sem te ngam ba manu ai do ni dong ndai ngau perchanga hawaro ki man bol wa mo song skor te dang ba lam dong ki man ki chong ki jing kwang ki hendai dengan man busnya hendai ki chong ki man ngara wa ga ga la pi la ri de em ga te jing kwang pi nga kloy wi rap nam ta dong per po song skor te sementara player yo ro gi Inoilam yung MSCSO wa EU blai kendar unang the pi ke grup do wa EU pi ke merka par ko ke wa EU pi ke kabadan unang YP unang kre ba chocho da benta kini ga dong nang yi ule pi chocho nang pemit rumah jaga sports tamu tu bi kena kro nang yang nang seng tu bi ki nang yoman go dong pemit ba yoman go wina go dong wa yi wan ra nam brom hapo ke song thau hapo district ni hapo district urok bi yang kamu MDC ngada yin tu yo da man ga wasnabi tipal teliang man nga da kularo AP ini ga watershed demta dong pi dengan kepada yagi chairman wagi sekretari yang gidong la ngam tibo kanu em dulu ni ndai pi ra ga estimate nga pi ra ga jing kenjing dia nga demta ga ni ba you like you
senang di tepal di mana kenang yo mit lupa yo wan dor dengan man bolang pina hejing to wang wiwi skiman yo wan nang ya yang chemi nang por yo sila di emi galti yo lap chocho dem ta dong pi te ngam yo lamong tin kisin ek play pi woro ni por principal cijar go Kublai Jibun ya lokal MDC yogi wada ulek ka jusnai jigentu bat okarpang dasnya api da bat ya ga MS CSO wada kitkhia da play ya kini ya tournament bat ya ki wahe ngusian emlang keling kasenong heni heden bat ya ki manbe man pa bat ya ki kena keroro teka di kapor ngakurku kerdo api wah kani gedong mo pundian kawadangku nagapor cikapor mat dagaliang yung ngala request api lara yo askir kitigi wamud yung kijing temu ke ujob dapat ini madan dan bon MKM untuk di pemha hadu penhe lani hadu kalar gi jorong la MKM layu tak fast time yo ni madan negasi sini lemha aman kana oro nang am si mudah ini ngamjuk kana malara ya heti ko jing jok yu le ngadikam tang so ma kit bok yang ya kan dong pemudin bat kinong pelai ge ki buat ipi peliar baru ortim kejele bol bor UM he job ko rem ini te ko rem house house iu job la human kiwa dapat tisu ya ko rem la dan praktisu na por do man pi kiti peliar kiwa yo nong hagin por hagin siu tumi duit digenten sia jar no pi ko beli sibon Kublai Jibun ya ucipke sebelum yang ini senasuk ada pacat di hapudilang yang ini kamtam piliar dah senyapi dah ucipke yang ini por klaim dapat klaim ke ke nagaliang yang ke MSCSO dah tu gilar kulti wa nu Puni heito wa kami situ dang bun gikam yang ka penkrek ko hadu gini kena dang lai turgi bat bun gikam yang ka terem le ka tiket lucky draw wa penmi da ka MSCSO tehni por pudo ya local MDC yang i Wan Hakmat yo wai ga ni ka lucky draw ko i to next saya sen ini por wa ukun paula ding brom na nega ding snyau nu ya gadong mo pien wa da to ye galar ti wo pui fan ko sa por hos ke yo le wa gadong mo pien meman go gadong wa yo wa tike ba na mi ndaki chang ki le wa tra ti pui fan any por mo pien social cultural and coordination da black ni lucky draw Wayu apang ka si sla si slip terparo euro gilam jor us na bhapi ya chim with tinta ya ganiga ni laki draw ticket nang mangla ga chim yung fi mangla ka mani gino siang tinta ka dong yunti le wara posa por do mo piye unang yo ga jing jo fer unang kuila ublai ki o yegi pichucho tinta o bin bha ya dong ya dalam tuski wa ya ganiga Lucky draw yung Mupian Social Cultural Support Organization Pledgepol. Katu upodo ya ucipke suemburom yogi uwan ki Ahmad ini ya penhabi ya kini lama
kam gadak wa wai gi yang ni bol yang ini si hadin ite yo lai e kuble ya clear ngi Tapi studio mau lah kuble clear gitu. Halo, dekat tu yo iga word of thanks. Now Sermandung yang ke referee dan lahir dengan word of thanks suruh puru ya Sermandung yang iga word of thanks ni pun. Chap, ay beliau Presiden Waman Jerman yang ka kau nang chap ay beliau Waman Jerman mempelai yang juga opening ceremony yang ini kesini Waman leu Presiden yang meninggal klub MSCSU yang ini bat kamjo ya gini gi manbay wada himanta hagwa pendeng ne wa boge ya ki chief guest badia ki sembot chief guest yang ini bat boleh kublai ya uchip kes wa murom yong i wa dawan wai ya gani gamadan bat kamjo ya gani gayung wa iyen kelami hani ga klimat dapi da gajing snakumen hado kata-kata negesni ya gajing wan wai yong uchip kes wa murom uma nelang lang do ya gani gamadan bat ya gani gayung ha gani gajanmen dayang daap kami lenti ya nado khalis nam nado snam ahadar khande dayang ni yauman lang wawan wai ya gani madan hendrai nai daw wumjiu pier haga tu por dabo ya ga tarik arpusan tarik Julai ahadar khande wumjiu wan netai daw depan saat ni ya uni umur tablet ne umur saknam yang ngani gamadan ko yung i badot ni dag jis na men hadu kata-kata ni kesni
senyawi kamwa lek napo gedam he ya kejingwan yang mana hangene gesngi bat le sibon ma ya kejingwan asin yang pi cha gani gasan hima sima bat cha gani ke kam imlang salang ya i upai ba dabi jing sa kumeno kroi pi ado kata te ma bat yuruti kamwa dapat senyawi ni wadang MP ya kemesin o ya kun haunus nem arjara paule ya gani ke kam mi khamat biang ya isa cisen bat kit bok kit ruang ni ya phi wa poi phi chaga thong bat boy ya kejing duai ya waro kinong song chnong yang ani ka kon 6 clear constituency yang i wa ei ya kejing kersan ya o kamad o dangnot u hado gani ka klimat badawan persnya u cha giwi pagi wi ki chnong wa em po yang constituency yang i bat nagaliang yang i kam ginang chongdong snaw i yede em kantin de wai kublai i ya pi dagi wigi ar ki kantin badap i sado kajing duai bad kajing kitbok kidrugang ya pi ma yo pi ye wamut wamang yang pi hanus namuwan ado gani sngi kama pi dawan yok jat pi ile kam ginang chongdong uong i kajing karsan biang sa chisin ya umane yo pau sa kathong yo yi cho kaman ne da ong dang bo ni jing duna ha po yang gani madam nga to umbanyo khana waro ya tiba i waro to uma ne lang ikentin yang umjo kelamu sibun bat ikam le sibun to play pi sa jisen ma kama piwan supi sagani gedong bat sagani madam sagani ke program yok ni kama wan suban sain pi na yung ngagi semu yung pi kama hadin na dawai ya gani ke program yuluti wala sugla san biang pi sakit hau wa pi dang mut pi wala bat wala mangkat ya pi ya luti ya pi ne gesni bat wasu poi ya kajing ek play ya imasar pasmun khar waman le upong yung waman le lokal MC na gachnong yung i ya kepor bat ya kajing le spoon mesin bat kajing le bha yung pi hapo gani gadong gayong i dabun mahagi kam bat dabun dili kisnem wa pi wan kerchan pi ya gadong gayong i ha gani ke program wam yede tawonyang hendai ikut hagi program yung i pi wam jodam pi wa em bentar lang wa gadong bat kamat ne rayu i ya kajing wan wai yung pi ya gani kapanghana nika public toilet wada AP ya gedong yung i dapi digin snango ko kraw to kata ya kat ipor i wada dep chem iskit ya kajing klem em ngani kapanghana bat ne dapi daging snang kumen kublay pi sibon bat wa wa ublay dang em rangkat u pi wa uyo chu pi wa em lango i hakni kapanta bat uyo chu pi ya kita ilat keluti wah wanra cucu ya geroi kepar hapok ke konstituensi yang i warok gobi bat kamju ya katan kliriat istantia yang i kuasan ai kublai ya kasmeti klor mon khar khon jong i let beltis dekhar bat ki wahayung asem nadu ki kon giksu bat ki persa yang ki ya gaman kabel tis dekar wa da bang kuai sadwar belai ya kajing spoon mesin bat ya kajing kelut mesin gayong pi da AP ya gani ga tau gayong pi wa thiet ne wa pun mani ya gani ga madam ne ngi da yo yu da lagi la khat bi khat ar li gisnem bat kajing mentoy wa mi na gani madam snawi wam yede ong pi da ganu kentin ha ganu godor bat waro i dap i daging saki nadu ke yung gisem yung pi bat ya katang hi yung i waro gobi ya kajing mutoy yung ngani gamadan gua pi dai kelut mesin pi i hana da MP sadwa ruplai le ndai bo i ya kajing dua na mata ka yung pi bat ke yung gisem yung pi bat kamjo ya ki persa ki chu yung pi umyo kentin i ong bo i tang kajing dua na mata ka yung gisem yung pi bakam jo ya pi wada bam kwai hadwar yung belai bagosan kublai i ya ka KB Memorial
secondary school waman le ke skor ko yang hypertu inam yang men kabel tus dekar hi waman le wada pelai daki persahabat ikon yang pi ya ke skor wa yui ya ke jing MK yang i hana kapor sakapor himgi bat egi ya ka program ya i wapen pu pen pin ya ke dong bat ya ke program yang MCSO kamada sakilang ini yo igi kena skor yang ngakebi memeriang secondary skor pen pu pen pin gi ya gani ke program yang ini ulai cibun ya ngakebi secondary school wa ulai dang merengkat wa pi wa yo cho pi wanang uku ke skor yang pi bat unang pu nang pen go hagis ni gua dang wan bakam jo ulai ya itemen masan enjer klem waman uwi na wahe yang ngani gedong bad waman ule ucerman warim yang ngani gedong bad waman ule wa kitkam bad unong ibu yang ngani MCSO yang ini ya gikentin gua damai luti ne dapat senyau ya history yang kinang yalam bat ya ka history ke jinglong jingman yang ngani ga MCSO bat ya ngani ga madan bol yang i ai wa uladang merkat upi teman musan yo yo pi chat inang bat yo yo pi em lang chu i yo yo pi chakri bat yo yo chu pi ya ke jingmut kemudian ke yang pi wasai so apo ngani ga dong yang i blai siboni pi teman musan bat bosan ai blai i ya ka MCSO wada penbit penbiang go ya gani ka program ha gani gajanmen bat ki item go fair kamtam ya ni mo tablet bat kamtam ya gani ka program na mutawai ya gani giyung wa nam giyung wa ai da gini ki arnut ki ginong mi khmat giyung i hne gajanmen bagon ruway kublay yaw ha chnong wa murom yung i mustar diyo lang es dekar waman urang ba chnong yung i dapalai pi ke por wa kodor yung pi bada ai pi le yakikan ten sembo yung pi hagane gadan me yung i bad ai kublay i daliang yung godong bat kami CSO ya pi ya kikan ten wa pi da ai pi i ne gadan me nete ai kublay ya ki member isi member yang MCSO wada penbit penbiang gi ya gani ka tiket wada penlai baik na bentah wa udah ya gani ka tiket lagi draw yang unusnem arajar arfawar badi uluti wa gani ka tiket lagi draw umango kwa yo nong yo ni bat walai baik larenti ya ka MCSO bat salwi kuplayo ya gini ki gohe gosian yung i kamada yu i hauti mo tablet wada bu i ya ki pertuj yung ki wa da benta ki ha ganu gedor open yo ne open mia pen ha ya gini kamadan yung i dapo go hadu kamada man go ne si wada saki i gini ki wada benta bakat kam ni wada bu i hau mo tablet da emgi kam wa kat wingun Juwana kong ka i late Beltis dekar bat ki family wa ar po biang sa umane lang do wale udame wan hi rambai wa man le unong senya gani gedong yung i bat waju man le usarman bat hene ka por dem lang hi wa i ni na eman sa gawi gedor wa manu kamu bina bukan ni det wadang yereng ha gani ar jar ar pole bat kamju ya unikor mi senchai woman UX kateri yang ngani dong bat hadun ni klimat manu kamu tri seraru yang ngedong bat kamju ya teman masan chat barang klem woman le teman masan bat ujuman le wasserman baruman le utri seral yang ngani ngedong wadah mentah hagani penyo yang ngani madam bat kamju ya lit pos libah senchai iwada bangkuar iwada bangkuai khmat ulai bagam jo yang mastar cenna bahasin chai bag ya teman masan enjer lem badi mastar happy rambai
Badan besar kenain lang sengcai. Wa uplai. Uneu wafi ini ko he ko sian ko bentah penyo penmiat penma. Ya gani ke madan uyo pi dai cai dai nang dai maki man kan. Wadi uyo chopi. Ya kemat ya gedong yang i. Hado Seman gawi, doyo coi, ya galuti, gapi ya bi, yo penpoi coi ya gedong sa, wapu wapen, bat sajisin, ya mesin waklut, mesin goyang pi, bat ya ipor, wada deb hon lara, damani dari pauslem, Henry gajing krek goyang pi hadu ni kesini, dang mani, iwasak nam, dang mani, iwasak buram pateng na paji, ya pi ya gajing naik luti goyang pi, bat Yuluti wa kini ki kon ru yang bad ha ni kerta yang le wa uyi ubud ya galuti go pi dayak pi ha ni ki por wa deb tentu kon pami ya giman baik giman pa bat kon ru yang medong ubud ya galuksa yang ini go ha usian cakman to wanyau eglei ya gi ginong bot yang mana bat ginong bot yang ukong Pasmun wada pelagi gepor wakodor yung ki dawan penpu penpinggi ya gani ga program yung gilok kijor yung ki wada wan heni por wamji di ko kemut ko kemat bakam ju ki pastor wada yui wad sunan lang pi hini mana bakam ju ya kiman bay kiman pa ko em sudong tu biar yung gani gamadan wa da penpu penpinggi ya gani ga program ko yung But sacis go prai gulai ya gini pin art legitim wapi dahim menta pi ya gini da program yang henne gesni waman do ga rambai chicken ceria badda sutnga pa sunong wapi da kloi pi him ya gini ga benta opening ceremony gulai ya pi ya gini kloi ga yang pi do ini chuau po sopen kun kulai kelumi ya giwara ko em hapo yang ngani office bakam jo ya sudong sokun yang ngani gamadan ko em mentah ini bat kamjo ya kini gilok kijor yang gua da you sponsor ya gitar hantam ya gibol gijar gijing kam yang hamanan ini waro hantam nado gi sound system gitar gua benem kami ini wam yedi ko kmat ya pi ya gajing kublei naliang ka office ya pi goro emtah ni do ini kenten kublei cijar ngo wa blang emlang wa woro ini yo de chai de nang de man ki man kan yo de la suk wan san kamo wani chang ni madan kublei cibun cijar kublei Sibun ya Firman dong yang pada tentu kentin kuplay ya gi perlok yang pada wan sakilam de kasi wai yang nega madan yang bat wai ya ke bol itu wa da penman daga MSCSO manlausnem ini por kena bersem ngala kit boker yang ya bilang wa ki perlok wan sagnega football yang lai suk lai sai ni sa yung jase yung pi kawan suk wan sai ni lai suk lai sai yung jase yung pi wagan ni meeting ni uman go dawai to gitim mo yelete mangi ha pedika Sutnga FC bat ka Rembai FC jimba kelak aja mo Rembai skin seria anbia tadi por kerpan ya ki invitis ki perlok khususnya bah chong hai thao chong yong pi nang em ko jing bikre aliang ka MSCSO
Gani dapat kerpat ya ki perlok iwan paiki kamu rasnya hidup ni dapat menai wa galakidro wa penmi daga MSCSO ni bentau penmi poni ya ga MSCSO ni pak dangbon ki kam yang ga MSCSO lagi hado ulai tu di peliar hado pengkrek pengkrumi ni benta UMKM yang wa MSCSO rekerpat pi usia bhapi uyara bi ket icha iborong pi kitne ki lokidro nang em ki kon konru yang godong ulai terwa sapi rekerpat pi usia bhapi uyara bi kat wa cha ibor bi te sagobi kerpat yang wa lada cha galat Irap ya ikat wacha ibor pi Indonesia cha ke MSCSO wa kamu bi dangbun wa ke MSCSO MKM gi rapai hadu kemadan nangbun pensenap le madan yang ke MSCSO barle dangbun hagi nugu bentah wa MKM yang ke MSCSO Dia nggak tahu. Ada di kamar orang. Main live. Ini perakut gam. Ada dia kelihatan. Ini pun gak.